nyuma y'uko ekipe y'umurenge wa Rubengera yo mu karere ka Karongi yegukanye igikombe mu irushanwa Kagame Cup, aho yakinaga umukino w'amaguru ikaza gutsinda ikipe y'umurenge wa Kimonyi wo mu karere ka Musanze ibitego 2-0. Nyuma y'umukino rero habaye akarasisi karyoheye ijisho, aho uyu murenge wa Rubengera ba celebratingaga iki gikombe. Mwihera ijisho. Ni mu mukino wabaye kuri iki cyumweru tariki ya 5 Gicurasi. Uyu mukino ukaba wabereye mu karere ka Rubavu, ari naho hanasorejwe kandi amarushanwa Umurenge Kagame Cup yari imaze iminsi ibera hirya no hino mu gihugu. Ni umukino hanini kandi iyi kipe y'umurenge wa Rubengera yatsinze ikipe y'umurenge wa Kimonyi wo mu karere ka Musanze mu buryo bugaragara, aho Rubengera igitego cyayo cya mbere yagitsinze ku munota wa 27 ndetse igitego cya kabiri ikaza kugitsinda ku munota wa 44 w'umukino. Iyi ni Perto TV show, naho nge ndi IT Perto. Kora subscribe rero maze ukomeze uryoherwe n'aka karasisi. Umurenge iki gikombe.